berat badan seseorang purely calorie in, calorie out? Not entirely macam itu. Hai, selamat datang sekali lagi ke You Sihat Podcast. Hari tu korang dah tengok kan episod dengan Dr. James, CEO daripada Columbia Asia Hospital Tebrau, yang menceritakan kisah peribadi dia dalam fight against obesity. So hari ni kita bawakan pula doktor pakar yang merawat Dr. James tu untuk berbincang lebih lanjut tentang fight against obesity juga daripada lensa mata seorang doktor pakar. So doktor ni saya intimidated sikit duduk sebelah dia sebab sangat-sangat cantik. Dr. Harpreet Kaur Harnam Singh, Consultant Internal Medicine Physician di Columbia Asia Hospital Tebrau. Welcome on board to my podcast, Doctor. How are you today? I'm good. Thank you for having me. So, kita sekarang berada dalam siri Jom Dengar Tips dalam You Sihat Podcast yang dibawakan khas untuk anda semua daripada negeri Johor Darul Takzim. Alright, topik dengan Dr. Harpreet hari ini adalah topik yang sangat dekat dengan hati dan jiwa rakyat Malaysia because 50% of Malaysians adalah sama ada overweight ataupun obesity, but last year, end of the year, they summarized, they said now up to 54.4%. Dah urgent dah, kita kena kuruskan rakyat Malaysia. So, jumping to the first question, Doktor. Adakah berat badan seseorang purely calorie in, calorie out? So, the excess calorie tu adalah berat badan orang tersebut. Is that true? Not entirely macam itu. So calorie in, calorie out ada banyak ditentukan oleh hormon-hormon dalam badan kita. So bila kita cakap pasal calorie in, kita cakap pasal pengambilan makanan kita. Berapa banyak kalori dalam makanan dan minuman kita, dan itu akan ditentukan oleh selera makan and then cara kita hadapkan makanan itu. Berapa cepat atau berapa lambat kita rasa kenyang. Semua ditentukan oleh hormon dalam badan. Alright. Then calorie out is berapa banyak yang dibakar, right? Sama ada ditukar jadi tenaga ataupun simpanan sebagai lemak simpanan. So berapa banyak disimpan, berapa banyak kita burn, kita akan burn calories itu bergantung kepada hormon juga, bergantung kepada metabolisme badan kita yang dikawal oleh hormon dalam badan. So hormon memang memainkan peranan yang penting untuk selera makan, Alright. untuk metabolisme badan, and bila ada ketidakseimbangan hormon, dia akan menjejaskan atau mengubahkan berat badan kita. Alright. So, kalau Ali makan 3,000 kalori, bakar 2,000 kalori, dia ada balance 1,000 kalori. And then Aisyah pun makan 3,000, bakar 2,000, tinggal 1,000 kalori. It's not a mathematical equation that is the same lah. Untuk individu lain ada metabolisme lain, individu lain ada hormon-hormon, pengeluaran hormon yang lain. So it's not a clear cut macam tu yang kita say that any calorie deficit plan Alright. adalah uniform untuk semua orang. It is Alright. secara individu. Okay, so kalau seseorang tu dia nak lose berat badan, okay, and then dia terus quickly jump into program kurus, meal prep, belajar calorie deficit and all that, strictly on calorie deficit. Adakah dia boleh kurangkan berat badan? It should be, maybe pada peringkat awal dia akan turunkan berat badan. Initially when you calorie deficit, yes, you will lose some weight, but lama kelamaan badan akan tukar jadi dalam survival mode. So badan akan rasa tak dapat cukup tenaga, akan turunkan keperluan tenaga. So metabolisme akan turun because of our hormones. Then akan ada rebound, right? Kita panggil ni metabolic adaptation actually. Badan kita metabolisme badan akan tukar kepantasannya berdasarkan how much calories we take lah, right? So then we stop burning those calorie deficits that we take, that very strict calorie deficits that we take, we stop burning them, and akan tukar jadi simpanan because the body is in survival mode. The body thinks dalam kelaparan, tak cukup tenaga, so there will be more simpanan daripada burning. So it may work initially, but then after a while your body gets used to the low the calorie deficit. Malaysians tak tahu benda ni, doktor, sebab tu kita tak boleh nak kurus lagi. Everybody go into calorie deficit. In fact, dok, online on social media, netizens dan sebagainya, a lot of, let's say, fitness coach ataupun nutritionist, they all marah orang or preach or tekankan tentang calorie deficit. Tetapi as a doctor, and I'm also on social media, I tengok ramai orang yang
komen benda yang sama. Saya dah on strict calorie deficit, tapi saya tak boleh nak kurang 100 gram pun tak boleh. So not that I'm saying that calorie deficit tu salah. It is, yes, you should be, kalau makan 2,500 calories setiap hari, it's not realistic also lah. Right. So calorie deficit memang penting untuk buat, but it's not the only thing. Right. Right. Okay. So you have to couple it with a lot of other things to make sure that your hormone levels maintain in a normal pattern. Alright. On that note, doktor, apa hormon-hormon yang memberikan efek terhadap metabolisme dan juga berat badan? Bukan satu hormon, ada banyak hormon yang membentuk satu rangkaian yang akan jaga metabolisme badan. So let's start with the thyroid gland. Okay, Right. so kelenjar thyroid dekat leher akan keluarkan hormon thyroid yang jaga metabolisme badan. Okay. So bila hormon thyroid tu kelenjar thyroid tu tak aktif, right, tak keluarkan hormon secukupnya, Okay. metabolisme akan turun, berat badan akan naik. Right. Right. So kalau terlalu banyak hormon dikeluarkan, metabolisme akan naik, then berat badan akan turun secara mendadak. Tak ada, bukannya sehat lah, berat badan turun yang tak sehat. So that is one hormone that controls our metabolic rate. Then we can talk about insulin. Semua orang tahu pasal insulin kan, yang Okay. dikeluarkan oleh pankreas kita untuk jaga kawalan gula dalam badan, right? Okay. So insulin akan tukar, sama ada tukar gula jadi tenaga, or akan tukar gula jadi simpanan, Alright. right? So bila dalam keadaan certain conditions like obesity, of course penyakit obesity, pre-diabetes, PCOS, right? Paras insulin dalam badan akan tinggi selalu, and this will eventually lead to insulin resistance. Right. Insulin resistance maksudnya badan tak sensitif kepada insulin sendiri, so tidak gunakan insulin untuk tukar gula jadi tenaga, lebih kepada simpanan, right? Right. Simpan lemak. So berat badan akan susah nak turun ataupun naik lah. So itu salah satu hormon juga yang menjejaskan metabolisme badan. Then there Right. is leptin and ghrelin. Ini adalah Hormon apa tu, Dok? hormon untuk selera makan kita. So leptin and ghrelin akan menolong metabolisme badan, of course, selera makan, dan untuk menyeimbangkan berapa banyak energy expenditure kita. Alright. So leptin is kita panggil satiety hormone, hormon kelaparan. Is that correct? Kekenyangan. Kekenyangan, sorry. Okay, kekenyangan. Hormon kekenyangan, hormon kenyang. And ghrelin is the hormon kelaparan, Right. okay, hunger hormone. So dua-dua ini kalau dalam keadaan yang normal, no hormonal issues at all, seimbang. So then berat badan akan static in response to the current berapa banyak calories, berapa banyak exercise, berapa banyak metabolisme badan, it's stable. But in situations where, let's say, chronic dieting, Alright. dieting, or the other way, obesity, maybe akan ada leptin resistance. Sama macam insulin resistance, you can get leptin resistance, di Really? mana leptin tinggi dalam badan, tetapi badan tak sensitif kepada leptin itu. So signal kepada otak untuk memberitahu otak yang, I cukup kenyang, boleh berhenti makan, that signal is affected. Maksudnya walaupun dah kenyang, hormon kenyang tu tak keluar? Tak keluar. No, hormon tu ada mencukupi, tetapi tak sensitif, the signal tak sensitif kepada otak untuk memberitahu yang kita sudah kenyang. And then the ghrelin, yang hormon rasa lapar tu, akan naik. So then that's where kalau chronic dieting, calorie deficit Alright. arises, the cravings because Right. of the ghrelin hormone going up. So that balance actually makes a difference in our Right. appetite. That makes sense. That's why orang yang diet, dia bila dia cheat day ataupun dia Makan lebih. right. Because also that leptin so leptin dikeluarkan oleh our fat cells, sel lemak kita, right? Sel Right. lemak kita. So if you have more sel lemak, right, you would have more leptin, Correct. right? More leptin means that Cepat kenyang. cepat kenyang kan, bila obese should be cepat kenyang. Correct. But it's high because on a sustain, untuk jangka masa panjang, tinggi dalam badan, so badan tak sensitif, become desensitized to your leptin, so you get leptin resistance. Then when you lose weight, let's Right. say calorie deficit and you lose weight,
the paras leptin akan turun lebih cepat daripada berapa banyak lemak yang turun. Right. So then your rasa kenyang tu akan hilang. But you are losing weight. That means the initial one you lose weight, you lose your fat cells, but then your satiety hormone also decreases. You start getting rebound hunger Right. because of the ghrelin. I quickly checking your credential tau doktor. Are you endocrinologist? I'm a special interest in endocrinology. I I did a master's in endocrinology from the University of South Wales in Australia, in UK. But I don't have NSR here because I didn't do training in Malaysia. Right. But I read a lot. I follow all the information that's online, and So you like things yes, relate yes, I and you do. know a I lot. Jadi bila do. patient datang to you, It's say, important to have information kan, nak bagi tahu maklumat kepada patient untuk penerangan yang right, betul. So you have to educate yourself. right. It makes so much of sense to me. Oh, baru macam I'm a doctor, I'm an MO anyway. I pun macam, oh betul juga eh. Oh betul juga eh. Oh, alright. On that note, doctor, I have a very close friend of mine. She has Hashimoto's autoimmune thyroiditis, a very strong family history. All four siblings and the mother has hypothyroid. At diagnosis, dah dekat setahun setengah buat blood test untuk masalah thyroid. The blood test has always been normal. Tetapi she has been feeling penat, very tired, put on weight, nearly 10 kilograms over that 1.5 years tu. And nampak leher dia pun makin besar. Alright, but all blood tests has been normal. And the final one at 1.5 years, bila dia dah put on 8 to 10 kilograms, really penat and whatnot, finally TSH dia just slightly low, was just 12. And ultrasound menunjukkan the thyroid parenchyma tu was already affected. Kenapa keadaan macam tu berlaku, doktor? Normal, borderline normal thyroid function test, tetapi all the symptom orang tu ada. So a TSH of 12 dengan normal T4, T3 kita panggil subclinical hypothyroidism. Right. Maksudnya peringkat awal lah. Pada ketika itu sudah dapat thyroid antibodies tak? Okay, thyroid antibodies beribu-ribu. Pada masa Thousands. yang sama lah. Pada masa yang sama. So that one confirms it that it's mungkin pada peringkat awal, early stages of Hashimoto's thyroiditis. So tak reflect dekat keputusan darah, the T3, T4 masih normal lagi, but ada terjejas pada cellular level. Right? So that can actually explain the symptoms. Right. Apa maksud terjejas kat cellular level? So that means tak ada reflect dalam darah kita. The TSH, the T3, T4, T3 lah. We talk about T3, there's reverse T3. Reverse T3 can block the T3 receptors and cause the usage lah, the use of the T3 hormone, the function of T3 hormone to be affected. But when we do the blood test, kita tak measure the reverse T3. So keseluruhan ya, akan nampak normal. So patient macam tu doktor akan startkan treatment tak? Perlu bagi ubat tak? Subclinical hypothyroidism is a bit of a grey area lah, a grey area. But it's important, jangan tengok bacaan dekat lab sahaja. Tengok keadaan patient. Right. So kena tanya patient, how are you? Are you feeling okay? Boleh buat kerja harian atau tidak? You know, are you struggling? So are you putting on weight and it's bothering you? Is it what symptoms that you have? And then decide whether you want to initiate therapy or not. Alright. So you mungkin akan start. Maybe I will. Maybe. Right. It makes a lot of sense because that particular person, many doctors tak nak start treatment, and I also dengar daripada ramai orang yang obese, diorang ada blood test thyroid yang just TSH abnormal, yang lain normal, ataupun just one portion abnormal, and it's difficult for them to get professional help. So kepada anda di luar sana, there's help actually. You just have to go to the right doctor and get the right consultation. And then you just try some low dose, see how you feel, then adjust the dose. It doesn't have to be very, very high doses forever. So it's a gray area. You have to actually see how the patient is actually feeling lah. Alright. Okay. On that note, doktor, apakah penyakit-penyakit organik, penyakit sebenar yang menyebabkan obesity? So we know hypothyroidism, diorang punya symptom could be putting on weight, obesity. Any other? Yeah, so other things would be like PCOS also, right? So PCOS, the hormonal imbalances ada, insulin resistance ada. So itu akan menyebabkan also penghadaman makanan jadi tenaga
is reduced, lebih kepada penyimpanan, so berat badan boleh naik. What about adrenal? Cushing's. What about Cushing's syndrome, right? So Cushing's syndrome maksudnya paras kortisol dalam badan berlebihan, lebih daripada paras fisiologi dalam badan, right? Semakin naik, and that one causes central obesity. Right. So Boleh tak doktor terangkan sikit for the benefit of the viewers, apa itu kortisol? Kenapa Okay, ia so dirembeskan? cortisol adalah sejenis hormon yang dikeluarkan daripada kelenjar adrenal dalam badan kita and dipanggil stress hormon kita. So bila kita dalam keadaan stres yang kronik, kortisol kita tinggi boleh menjejaskan metabolisme badan. But that one is physiological levels, high at a physiological level. When I talk about Cushing syndrome, I'm talking about above the physiological level that terlalu banyak akibat penyakit sama ada adrenal gland tu bengkak ataupun ada tumor ataupun mereka yang maybe ada asma ataupun kulit ada masalah, dia makan steroid banyak, boleh menyebabkan Cushing syndrome. Right. Yeah. So macam mana doktor diagnose Cushing syndrome, adrenal fatigue and things like that? Apa diagnosis dia? Tadi doktor kata cortisol level kan? So doktor buat blood test Blood test to check the cortisol level in the body, yes. Alright, but do you do like one off punya cortisol level ataupun No. dia ada? All hormones also kena buat beberapa kali because hormones akan fluctuate up and down. So for cortisol levels first, maybe we might do a random one to tengok ada tinggi atau tidak. And then there are specific dynamic tests that we do to determine whether there is actually a dysfunction in the cortisol levels in the body. So dia pagi lah, tengah hari lah, malam lah and all that, and then you see the graph. There's the dexamethasone suppression test, kita collect urine untuk cortisol, things like that. Alright, okay. Saya tanya soalan ni sebab it's a trend yang orang suka pergi, let's say to lab ke, to mana-mana, order blood test dia sendiri, tengok sendiri. So I as a doctor pun, I don't encourage that. As an MO, saya sendiri tak tahu macam mana nak baca the cortisol level. No, again, generally just anybody nak pergi ke lab, nak ambil darah, it's perfectly fine. But I think kena jumpa a healthcare professional untuk dapat penerangan. Otherwise, you know, there's so many bits to the blood test. Like even your full blood count, kita cakap pasal darah merah, darah putih and sel darah beku. But ada lebih banyak indices dekat sana. So lebih baik untuk dapat penerangan yang tepat daripada doktor. Alright, and especially also dah buat yang pertama tu, what is the follow up blood test? And what do you need to pay more attention to? Right. So berjumpalah dengan healthcare professional doktor anda untuk yang pertama tahu nak buat blood test apa, yang kedua apa follow up dia dan apa interpretasi. Macam MO macam saya pun kalau nak suruh interpret cortisol level morning, afternoon, tak kerti dah. Call terus, hi Dr. Hafid, I'm sending you this patient. I don't know how to look at it. So kita ada limitations lah. Alright, they are specialists for a reason, they are MOs for a reason, and patients are there for a reason. So go to your correct healthcare professional, get the correct diagnosis so that you understand your body. Even me, if I'm not able to figure out something, I will send it to a registered endocrinologist to figure it out. Yeah. No harm in asking for help. Exactly. And on that note kan doktor, if you don't mind, saya nak tanya, adakah orang yang obese ni, okay, we are talking about excess. Do you see obese patients dengan actually nutrition deficiencies, let's say anemia, calcium deficient, vitamin D. Yes, vitamin D. Vitamin D is very common among especially insulin resistant patients. Because of the calorie deficit, I think akan dapat banyak masalah nutrisi. So it's considered like a complication of obesity, penyakit obesity. So when we look for OSA, we look for sleep apnea issues or heart issues, fatty liver. At the same time, I do check vitamin D. I do check whether there's any anemia, any other nutritional deficiencies that might be there. Adakah all that nutrition deficiency, anemia, vitamin D deficiency, vitamin B12 deficiency, adakah all those deficiencies menyebabkan they are tired all the time? Menyebabkan entirely possible, yeah. Why not? Yeah. And it makes them lagi nak makan, lagi sugar craving. It's a possibility also because untuk bina hormon kita, untuk bina semua fungsi dalam badan, vitamins diperlukan jugalah. So yes. Alright, that's so sweet. Thank you so much for sharing many things. Even untuk saya, it's an eye opener, especially the hormonal part, especially the kenyang, lapar, where hormon leptin tu sebenarnya berada di sel lemak. So it makes a lot of sense kenapa orang yang lebih berbadan besar, kenapa kerap asyik lapar sahaja, because of the signal lah. Korang tengok balik episod ni daripada awal, dari episod pertama and kedua, supaya korang faham apa yang Dr. Hafid cuba
terangkan kepada kita semua. Kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Terima Dr. Harpreet kasih. Kaur, Consultant Internal Medicine Physician daripada Columbia Asia Hospital Tebrau. Lepas habis ni I nak personal consultation sikit dengan dia. Alright, then you all continue untuk follow siri Jom Dengar Tips dalam You Sihat Podcast dan follow semua akaun media sosial kita di Instagram, TikTok, Threads, Twitter, YouTube, Facebook. Semualah. Make sure korang follow. Kita jumpa lagi dalam episod akan datang. It's bye from me and Dr. Harpreet. Bye.